Babu? Chandra. Chandra binaka, bola. Cici. Sanjina. Koiko na time koiko sa bosa ni ko totoba ta dona turanga mana asa sa bakra koiko. Ai? Koiko sa time sa bosa na dola kero nanu mo dona turanga mai sambeto sa bosa jikore. Tenga ya utokro chuve nungu poe me dola na katu mana valibore. Kero nanu mo koiko sa bosa na dola. Oh, sa bosa. Oh, tata mai keli I'm learning some bosa sa bakara na bosa. Tenga nungu poe sa peka dapat kore bangsak na balibo. Iya. Kaisa kilangan na dola bang kay lakoy tumba. Iya. Babre, I tell you, my Kelly. Okay. I'm Ratananga. Koiko sa bosa na dola. Dola kena bale in the essence of a dialect that means mula. Koyo sa kilangan. Okay. Dotale sotale na bosa na essence of a koiko sa bulida chiko. Bosa baka tukuna. Kito na, patapa chiko. How's it, na? Iya. Erba, Sakuda. Sakuda? Sakuda. Oh, Sakuda. Sakuda kene bale babu ngo taba bada chiko. Bada chiko. Okay. Sini roto kuna chiko ni kota mata Sakuda. The first time kau sarong to kau nanu mani ko tukuna Sakuda. Oh, Sakuda. Sakuda. Oh, okay. Sakuda laiwere. Laiwere means you take a knife and go and weed or something. Oi. Gor na muna first time ko ya. Laiwere la ko ipalere. Oh, laiwere means go home. All right. Dutale na bosa mana sa para. Muruvi ndona karto ndo. Muruvi. Yeah. Karena Nada quieren balengure na Muruvi. Roto sini famada la vio vavinaka. Yeah. But I have to find out today. Oh, today you have to find out what do you mean by Muru Viu Changai. Tomorrow you have to tell us, no? So how's the business? How's the business in the Sapagara? Very, very lovely, Michael. I'm very, very happy. The weather is very, very beautiful. Also, Sinivele style in Lestaliani Suba. Sasinivele style, Hey! Are Kokosa Tukuna is very, very cloudy. Yeah, a little bit cloudy here in the capital city. Little bit cloudy in the capital city. Oh, acha. Bekonga ni tauna udana. Sandora taron lebu kero sabe taron ave ko Babu. Na daba iko sa Sinivele sumekine suba. Yeah. What's the main reason? Dona telepon isa tanggil. Yeah, koiko sa moment na taron na daba na reason koiko you don't want to come back to Suba because your house in Suba, your wife in Suba, everything in Suba and you don't want to come back. Paleta Michael, I tell you. Yeah. The weather for business is in the Nandi. The weather for business is in Nandi. Dua tala na ka sa Sinivele ko may kinay Suba? Are Michael, nagaw na taon na uda sindo re kanya na fruits re. Roto banga tamatakire pasta ka nung gusto roto ni kanasui. Oso nga na sto ni Susana. Isa. Ike Michael tourist may volleyball I can send one pineapple. Go $2 ver to $5. Tourist price ta ka nung pineapple wat ka na watermelon. Oh, okay. Kilaso na stock ko la ko chiko na tourist price wat ka na local price. Yeah. Nunggu fruits talang abaya. Oh, okay. Rotondo bango discount ando kilaso na ngono discount taka. Isu bakyan na nunggu pineapple $1. If you're selling one pineapple, one heap pineapple for $5, kaya to kira na discount. Kira na discount ko ikut I will give it to you for $4.99. Right, but ko kila.
ke wada na donut tikini watermelon $1 I make it discount 99 cents. Pala. Ano so na Michael ito na news kabu may sarang gore rongo nando na tsunami la ko may suba na no. Nay, not a tsunami, Babu. That's a tsunami drill. Ay? Tsunami drill. Kita ka na drill ni tsunami na no ay suba. Ata ba kemda sabi drill ta na tsunami re? Nay, sando na exercise. Oh, kemdo already chiko na tamba kemdo exercise chiko itumba. Exercise na tsunami drill. Nangaw na time sa lakomay na tsunami, you know what to do and you know where to run. Baleta isuba na time sa lakomay na tsunami warning, instead of running up the hill, the people sa Didi Bangoy na say they want to see the tsunami. Where the tsunami? It's like that. It's like that in Fiji. Ni tukunin do na bono kento sa Didi run to the hill. Na tsunami sa lakomay kento sa singin Didi na hill. Kento sa Didi talemba chinuay sabi rey demanda na tsunami ni lakomay. Pap, I was ready to go na tamba Michael ni also serangan na Gonzalo na traffic jam. Yeah, that's why kisa sa kabanda na tsunami drill Michael chiko na lewe ni bonua what to do when there is a tsunami. Right, Pat. Yeah. Balata na nangona la kumay na gosa takabat chiko na matin to na exercise Michael. Yeah. Mesa drill tel kemdo chiko bala nangona la kumay na tsunami. Kemdo na exercise dina. Right, Pat? So tamani one. Now that one kemdo na kap. So you in which hotel in Nandi? Is the hotel near the sea? Michael, very, very close to sea, to Wailoloa. So when there is a tsunami in Wailoloa in Nandi this morning, where you gonna run, Babu? I was visiting Sarangana Airport. Vivi na airport ngay pastigir to na security kaya na customs wakan doon na runway. Yung ngayon, time taka Sarangana doon na wang buka rote ko for Lili Sarangana tayo. Balita na Wailoloa Michael, inawang buka ni tapang ko na nararani wang buka. Yeah. Ya boleh kasaranga na wang buka bango rida saranga urusan ngona orang ni rida bina kasaranga ira na palet ira dambe chikolo mira vaya la televisión. Oi, sanjila. Lapal. Iko ni ni kepa kasama ni ado may Wailoloa beach na matakani ko ndono tsunami. Koi ko Viti na airport, koi ko lako na runway, koi ko ngai ndabo na runway. Iya. Koi ko warga mo koi ko Vaio tale tumo pa. Koi ko warga ndono wanga bukele buni Fiji Airways me take over mai. Iko ngai ndabo manda na runway. Bap. Kay so na tourist tarang na pilot. What was that? In Bero pilot, that was a road hump. Okay, Babu, thank you very much for your time. So, when you coming back to Suba? My Friday, Michael is telling me. Oh, Friday. Okay. Okay, thank you very much. Naka. Okay, modi.